Hi, how much is this car? You know what? You can get it for free. Hey guys, jom celebrate Raya at Sunway Putra Mall dengan edisi manis. Dari 7 Mac sampai 6 April, Sunway Putra Mall bertukar jadi dunia kuih muih gergasi dengan decoration ala-ala kampung. Ada banyak aktiviti menarik like kuih making workshop, live performances dan promosi hebat untuk beli baju raya. Ada style 70-an, sarung dari Sarawak, fashion Baba Nyonya pun ada. Shopping dekat sini best way sebab korang boleh redeem exclusive gifts macam sampul raya eksklusif, ceramic bowl set atau high tea stand. Plus, korang dapat free 2 jam parking dari 10 pagi sampai 2 petang everyday. And lagi power, edisi Lucky Draw dengan hadiah utama kereta Mitsubishi atau Proton S70. Also, korang yang shopping dekat sini pada bulan Ramadan tak perlu risau. Ada banyak pilihan makanan untuk korang berbuka nanti. So don't walk, run to Sunway Putra Mall dan nikmati kemeriahan edisi manis, sweet moments, sweeter rewards. Selamat Hari Raya!